Gayon Korinth 8. Tuan mga makin mayroong ala ong tikutukan anikan. Eri, mes tuan kisin mga yakan me aramaskin mayroong kiyang tikutukan anikan. Melel pagchail koros marain kilar tuan irair watch. Apsangan marain watch kin kareta aklapalap ren aramas. Limpakche makin kamawi kichaila. Aramasamen makin leme me emarain lar eutan sese tame konenganese. Ab makin limpakong coach ye me coach kin kachin wangi. Eri, tuan kisin mga me mayroong alar ong tikitikan anikan. Kichail ese me tikitikan ani sansal eo en me coach me sojo utan mien in sampang. Kichail ese me coach me chemen mie. Menta matene mie ekimatan ku coach. Menta marami nan lang te sampa o menta masangan coach o kaun pukach me chocho ye. Abrechail coach me chemen mie. Ye samo. Me kachin kapikata me koros o me kichail kin me morki. Pilkaun me chemen ye Jesus Christ. Me song koros biawita pueki o pueki kichail kin me morki. Apsangan marain wach socha mi remail koros. Pemie kay remail menanar anlar tikitikanikan sang mas kotalal ranwach niyar kin chungala sangan kisin chungal pukach rakin wiyang kicha makisen tikitikan ani. Eri, poekinan ar nan kabet chikichuk rakin lemelemeche merasamin kilar sangan kisin mga wach. Ap kuchail socha kan kila kisin mga ren coach. Kuchail socha pan lus kila me coach. Makichail socha yang chungala kisin chungal pukach. Te kichail socha pan ala win eo makichail yang chungala. Ap kumail kana yang pa amail insanan salatak ni irair watch ter para yang nantip iray kan meluwach ni poson. Pa masaulang menan kapet luwach ni irair watch pan kilang kumail memarain larakan yang chungchungal nan chen pasen tiktikan animen. Met so pan kay nangyata en yang chungala mga mamirang lar ong tikitikan anikan. Eri, riamail so lang menech meluwach makrais kachin po kila pan pupsang kumail pueki amail marain makareta. O ituan mech amail pan wiyatip ong krais ni amail pan kin wiyatatip ong riamail kan o ni amail pan kin kawela insen luwach en nan kabeterail. Eri, ma chingal kisin mga me pan karayong riyayonan tip, isolar pan chingala utuk kokolache. Poyenter karayong riyayo nan tip.